bahagia. Yen pina-pinahan iraga sing mungkin mapalasan, nanging takdir melenan iraga harus mapalasan. Yen buen mani balina poken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Beli laga yening napoken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Sang adi nang sakit hatine, adi ngorang yen beli lan lanturan cerita tresnane yastun tan kerestuan. Yen pina-pinahan iraga sing mungkin mapalasan, nanging takdir melenan iraga harus mapalasan. Yen buen mani balina poken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Beli laga yening napoken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Yen buen mani balina poken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Beli laga yening napoken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Yen buen mani balina poken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Beli laga yening napoken adi, hidup bahagia ngajana muani alena. Untuk apa kita bahagia bila ternyata ada yang terluka? Kisah ini mungkin tak seperti harapan kita, tapi percayalah, suatu hari kau akan bersyukur dan tersenyum karena keputusan ini. Dan kebahagiaan yang lebih besar akan datang di masa depan.